Dishle nga Delhi samye link today ge ame shop tinzi milegi nerim de caption chimbu chire yo ani nganzo manjutila la chidang nganzo thoda tinzi nyenda la yore thoda tinzi nyenda la dudur chine nganzo ta nerim de yo yewa sumla chire yo ani mild moderate severe la ni chire yo a mild tangla thanda khari la na mild ti mi di zo ya chawa bar subu kyo cha ondi che ani vitals la digas ki khunzu khewa sugu mare ya ta 아니 온디 치도 간저 돌라기 메 카시 지스타 치요래요 온디 티오데 따디 콘저 라온디 네다디 요도 간저기 갑도 당문이라 코비드 테스트 치라니 디 라기요라 히탄 코비드 테스트 치 아니 리졸 라마다네 아니 간저 코비드 콘저 심템 디 되어와다 간저기 메인 디 스타트 치샤오라 ता moderate ला खरना तो 콘저 ला 차와다 디즈다 요다 요라 플러스 콘저게 pulse rate दियो क्या द निशु लखांग छे respiratory rate di nishu chapshi le manga che suggestion de yo 93 ki wala du yo na ane nganju gi di moderate chik la chi go re yo a moderate chi du nganju gi di nanglo la kha mangbo start chi go re penetration injection methylpred ta injection dexa ta di start chi ne ani hondi treatment start chi go re yo ani ta severe dikha chur lana severe nangla yo patient be thora ta pulse rate ta changma high cha saturation 90 ki below le china ta nganjo on de la patient ta nganjo de la chi chi ma tu chang nganjo menga la ngara cho phaila menga daily menga shamba de la ya menga shamba de la mesha bi re yo mesha be ba mesha bi re on de la contact chine nganjo di chi gore khare khunjo la contact chine menga la ke thapsi chi gore yo daily la md la chidang gi thanda neba ngaran di thanda treat chi yo ngara wala treat chi yo lo che yo lo chunga yo ra ta lo che do cha shana thanda pobo shi da momo chi yo ra pobo shi da momo chi yo pobo da momo ni ke positive re ya ini ani momo di chidang gi lo ke ju ya li sare ani ondi chine pomo mo ni ke di kha shor la na chonyenta gi guidance wala treatment start chure chi dong anjo khoran so personal doctor yore ondi thone consult chine ani third test tamang gutang khoya chine ani anjo di sangma shin ta na pomo mo ni ga thanda dijela tis chi khoni ya ga yora andi na shin chojo chik bin yora chojo di resha khare covid positive re ine kho aji khaja suggestion lo chadi ani anjo menga la ge thapsi chi ine ta menga la chidang gi pheba mi de menga la dre di ya 가난 지민도 칼라나 맹가라 파일리도 혼조 낭미 두고 말에 소식부 니마 줍시 야기말라 디오레 온디시네 혼조 맹가라 제 가난 지민도요 아니 가자 베드라우티 아니 보보 조조디 코나 맹가라 두메라스 nga nangrala dilas ni endela du an nganzo doctorla geje sheshene me khapde to start che oxygen ngaran zo ocean yo phagi shine ani tichi rada thanda chidangi jojode tis ya shayu nganzo chidangi 주디 디치도 고아는 아부도 레요 이는 아주 두제 라마다니 요 딱바 니마 딱바 요 두제 라마다니 카디 폰레니 카와쇼라니 아주 도니라 로바차 두요 테스트레 anga tude me anga tsunami 지단 कोई पॉजिटिव छाद खाची ओला ना 지단 tude me 강다 아니 ngazo기 단다 민지 카니가 이 combination 치니 ngazo기 and patients and report nanglo positive theina patients and report le ti ngazogi minzi khang amchela chi ta ngazu doctor ngazu kungula ani ngazu nurse chi ani group se ni samala ani report the convey chi ni khonans gi neta da sangma ani ngazu gi patient group na lab and ti de nyam do ngazu gi patient na neta la ta ni ngazu gi chi ta gi peme da gamini ka combination shin tangore 아니 디브네 코로나시 타게 춤춤 봐도 안가자 시기다 페메이나 게메이나 냠도 코로나시 타치나기 베시 네세서리 데스 고이나 안가주기 아니 door to door visit doore 엔 케시타 수술 attenders 야포 요이나 안치타 안가주기 나스 주 콤로 메자 안가주기 타 attendant nellenga yuroshta lagore daily la ta ngaransi menzi khanda chude me nga gyu ne ngarans la ta jewa chungi patient khazisi me the census ma show samsung and thanda bato chitagi and covid the first wave the second wave la tangma 2020 gi and march ne and start chira chitagi first wave the and 2020 march ne ani next 2021 ge ji chitagi January the February pato ani shira patient di ka new rojle ko subside ro chane ani chare chisa first wave la ngazo chitagi patient di
this new adosure du sambala patient total ge nga home quarantine shagu di positive with the home quarantine di ni ga ro chai do ani tanda second wave tla chita nga zu gi ta mi se ge March 20 ni start chera March 20 start chi du sambala chita second wave di tanda nga zu gi March the April now la kuzu te kanna sa dikhya ve dong go du sambala an chita total positive COVID positive patient the khaji chungla na anga sola ngarans wala ta sane gi ta today the means khang la dewa cheni in patient khaji chungla positive patient 164 chungere kya tu ji rep shik chungere and ngarans la ta koran si ta khashi patient khashi gi sena cheni dewa ma chi ki ta khashi ani susu gi ta ha ma gon today me ga the means khang gyu ne me ti ha ma gon ni da ngazula dewa majung bini e mamu yigire ine ngaras wala chungsha gi thalo 164 yore an thanda bod ti nanglo thage chunggi di mi khaji olana thage chunggi di ngazula ta gyada nisab chi chungera ti nang ta second wave nanglo la thage chungwa de mi ship she dun chagi to remedy ngoge ta first wave la thage chungare an thande chani nangla ani positive covid positive de shimba khajula mi ship chu yo ti nanglo ni ta suzu utang kale khao cha ni lo du gya chen te cva cha gi minga chu minga din tan hospitalized re minga la nya shure minga din minga St. Stephen's and permanent ni and the admit cha ore ani atanda an nga su ngaran wola an koi positive cha ni report chu ni de dung chi shem ba de misum ma to me ani te shu ani tande chane ta case ti kha ma new do samgi do khachna ta chita nga zu ngoma ina an tanda ti 2020 gi April to ga nga zu myang la lo mi gi changa gi len ko di ni yo and ye tande chane ta tanda mi bine le new do sto ani chita i ngaran sla ta khapar da do gi ni ta nga positive cha song ko nga zu me tero stela ya de bine pe new do song ti ge an susu go ya precautions tak ta le na ani tila shena che goya da du ka ku chi mindu sang do an samda sabsa chero che chidang an zu mengang kora la OPD basis patient lego re ya on the OPD basis la on the patient nima la chu chonga sto chi lego re ani on the kun sangma ne da yugyo yili re ne da me gyo li ra ani chidang gi da ne ba lego de sangma kun zu ya psychological the main risha ya kunzu mental preparation do ta panic chini li dura mental health education do te chi ora ani deep breathing exercise do ta ani diet kala ta inte kala zo la ore ya main di risha ta patient su na ne ya main di psychological risha kunzu naza di na sana ta kunzu gi naza di na sana ya seba na dili do ta nga thai mare ta nga na na chenang dili do mi sangma ha gu tu re ondi life ta ondi ta seba na sha jwe mi do on chin na nga psychological support di main risha ya kawai ne ta psychological neba chik na sana psychological support te pmc ge chum risha ngara nas chimba chani khar shugo samsna na chidangi ani samagi chidang social media ni UPN videos la ta ni an susu gi chidangi ne la ngone nel ma lya chewa pabdu sangbala andi che andi ngamra che go and mindu samgu che sang cases susu now inare mana inare social media de chitangi news ta go ke chimbu re ine ani chitangi ta chuzo nalo la ta ngamra chimbu chene de so covid ga chi chitangi news ta go chitang ke chimbu thong mindu thande chani ani sama ani social media de kan news page ta ani jin symbol relation shuru chilai